A very good evening. Northeast window gi dialogue swimming tabir punam po han ba makta da tong host HEEYAI LEIMA tong bramna punam putaram nok chok loine nei kokno na krum jari. Ngasi Northeast window na khana nei ne na bu gitamukta po chari ba ngasi gi topic akoi hauzik yamna burning issue ori ba yam hot topic amasu ori ba koi gi 48 hours general strike from tonight JFD hariba topic asini akoi gi no census no NRC haidana koi gi NRC tawdana akoi census tawba yaroi haibagi masigi khongsang sida akoi pressure group oiriba akoi just and fair delimitation gi akoi thomi su oibiriba akoi oja JEETENDRA NINGOMBA akoi aduga akoi na hana ujabada haiba masigi NRC tawdana akoi census tawba yaroi haibasi akoi 14 CSO Kanglai Park su adumak hana chatminaba urami adumak pung asigi 48 hours sidadi khoi 14 CSO Kanglai Park ki yauba mami tabadi khoi uba phangjadi adumak pu khoi 48 hours si khoi just and fair delimitation gi maikai dagi nimit tarukni mo khoi tumda cha daga yarek tana masi lenga kasu numit nini classic grandest seminar tawkrabani hariba khoi census si masi delimit khoi NRC se taw hogdaba targadi masi da census tawgi batargadi khoi illegal immigrants sing yausan graba foreigner mayam yausan graba masi da khoi census sida imkok thiba mikok thiba sida yausan gi batargadi illegal immigrant foreigner sing sina makoina political power da lakpa targadi hauzik thoiba manipur gi unrest oiba peace restore tawba ngamdadana lairiba sigi issue si jahi kharagi manungdadi amukka hena phibam chara aroi akhoigi lakadoriba future singi mafam je sunglei leiraroi haibagi damakta akhoigi JFD gi maikai dagi su miyamgi damakta achauba initiative ama lawbiraga asigum laba akhoigi pung nifunipan gi general strike sing asigi nungdang dagi haubani adumakpu khoina hairiba khongjang sina Changsali ba khongjang si nakalamaromda changsanbam sungthok thoktabani akhoigi pali balengak sina masi miyamna pressure oina pibagi mahutta masi akhoigi su saruk yauri bani akhoina tawbam thokpani haibadu khalamagadi haiba sigumlaba pressure group sing sina su masigumba thodok akhoigi unwanted incidents adum hairiba akhoigi census gi akhoigi bangthokpa lakpa official singsu paratam bisi haidana ngarang nungdang su khoi adumak mairagi rally chatpa khotpa aduga student wing singa ngasi DMC gi kano da su khoi unwanted issue dum mukna ba khotna ba se khoi adumak thengnei masimasu yamna laibak thibani representative singsina khoi gi MLA singsina chap chaba makhoi gi lawam thokpa responsibility du lawrak tabana maram oirakanda hairiba khoi gi pressure group singsina khoi gi tungi ichai su future generation gi damakta khoi gi NRCC update tawdana census tawsan gi ba taragadi masida tung sangna foreign khoi gi foreigner sing illegal immigrants sing na khoi gi masida political power da changsala gadi yamna kairakani haidana makhoi si tangai phadana khandok pasi khwaidagi achauba khoi gi ultimate goal ni haibaje haiman ba thokloi haiba wafam je thamjage khoi gi ngasi pugatriba topic asi khoi khana nei ne nabui tangta khoi gi tongan ba panelists ahum sakaminga konana takchabu gi tanja dong tang amyang gi pham thamjage ahan bada oja JEETENDRA NINGOMBA convener khoi gi JFD oja JEETENDRA NINGOMBA taram nokchari ani subada khoi gi oja RK NARENDRA retire Department of Biostatistics RIMS oja NARENDRA busu taram nokchari ahum subada oja NGARANMI President Naga People's Union Imphal oja busu taram nokchari yam nungai je matam gi oiba khoi manipur gi thoiba issue sida khoi tongan ba panelists ahumna masa isha gi oiba warol sing miyam da thambiduna hena miyam da aware oinaba mitna nakong oinaba gi damakta ishagi mamal yamlaba matam khara khajiktang kaithokpiduna Northeast window gi studio da lengbirak gi damakta hanna Northeast window gi maikai dagi khoi panelists ahom bu thagat bu phungdokchari asigi pokachari ba topic 48
was general strike from tonight JFD hariba topic siga mari leina ba han han ba wahang khoi JFD gi convener gi thausu biriba oza Jitendra Ningomba da lakchage oza Jitendra Ningomba khoi na phangjaba report ki matung ina numit taruk ni he na masi ahing yarek tana hariba khoi gi census si ngasi dagi pangthok pa hogadaba si masi pangthok pa yaroi haidana khoi yarek tana khoi changchalei ba khongjang si khoi adum pau tajai ujai adugi mamangda khoi na tajaba pau gi matung ina haidi phangjaba pau gi matung ina 14 CSO su kanglei pak su adum punna tu na chatmina rambagi warol su khoi masi how far masi kadai bo yona chumi lali habdi khangjadi adumapu khoi gi classic grand अखोगी सेमिनार नुमित निनी की तौबदा ओजा मखोई याव यावदबगी वाफमदसु खंगजद्रे ओजा सी मतांगसु होरेन क्लेरिफाई तौबिरकनी ओजा दुबु अखोइना खंगजनिंगबसी हाइरिबा नुमित निनी तौगिबा सेमिनार सिदा मदु तौद्रगदी 14 CSO नसु हाना लाउथोंबसी सेमिनार सी पांगथोक्त्रगदी मखोई चुंचोय सोइदना तांग मापनदगी मखोई खोंजंग जंगजन गनी हाइबा स्टेटमेंट अमसो जा थंबिरमी अदुबु सेमिनार से पांगथोकपदगी मखोई केनो तुदी हंदोखरे मियामगी हौजी इकोनॉमिक की ओरिबो वारिबो सिंगजी खलगांदा हंदोखरे अदुबु हाइबा निमित निनी की सेमिनार सिदा फमिनरिबा खोगी करी हाइनी थिंक टैंक मयाम अदुगा खोगी मसिदा सिनबी लांगबिरबा लेंगा की माइकैदगी ओजा खोइना मियामगी दमकता चंगसिलिबा सिगुंबा खोंथांग असिदा no NRC no census haribasigi makhada madudan 2-day seminar sida lenga ki maikai dagi kari warep launagi kari positive oiba response bibiraki aduga 14 CSO nasu tangma pandagi hauni khongjang jangsin gani habadu makhoi aduma khandoki sigi matang sida aduga 48 hours amuk akogi strike general strike jangselak pasina amuk masigi chap chaba positive oiba pandam amadi oza koi phangni habadi dumak thajade kaigino haba matamda any masi koi upai leitabagi koi su tools ama oina budi dum seasonary bane sigi matangda oza ge ba mot se khara khajik tang dam thindi oza ai han bada north east dal pu yengbi ba pum namagi ko no kurumjari aduga loina ngasi Huzik lady woman की situation asida campaign for justice and fair delimitation local bukongtang se kadai phabu chumano habadigi ai justice tok jage loine nangasi thorum sida koigi khanani namasida maruiba thoktang nobiriba inkar busu kai khumna bucheri adoga nakta lebiriba panelist oza ai oza arkin narendra amadi oza ngarami busu kai khumna bucheri campaign for justice and fair delimitation mingasina dum tae fair amasung delimitation haibse just and fair haibsi achumba aduga sing na aikoi mang uba ngamba adugumba delimitation magi tawbiu haibigi wakhalon na mang tharga sem ki adugumba camp committee mani aduga simjeriba committee si organization amanate sima number 1 thamjage coordinating committee on manipur integrity kokomi gi thabak tawjarum misak am oina kokomi gi advisor am oina leringi tanza sida hojik leidiba tongan ba laiba issue mayam sing sida yamna sawni integrity ka mari lina ba thabak simadi coordinating committee on manipur integrity kokomi na pahar ga lehore aduga hojik leidiba mang da tarakadaba khoigi kono issue mayam ma sida lakpa matamda labiriba advisor singna aduga labiriba kokomi gi thomi amusung mathak makha haibetare akoi makha ge component body mayam singsina adudi sigi delimitation gi oiba pod ma lakhar dore sigi matang dadi khitang akoi nei na chumi hana tawre kan dai koi kokomi de lejerba mayam singse koi meeting tongna na bo honna jagi kame kono da CCSK gi office ta koi phamjabani modu kokomi de yawbiriba mayam singse lakpiu haidana akoi invite tokjabani aduda koi gi lei punmin ne ba mayam singi lup haibetare hochida akoi koi ke particular ba moi ka amani yaw ki da bai tare masing na ama khaktang ni hai tare ama khaktang du gi manung du yaw ba group ni tara mani hai do le hori bu ku mi de le hori ji thilu yam yam ngore ado madu kari gi rakta bano hai na wari sum sana matam da o sigi le ri ba committee gi sigi delimitation gi masigi kano sidi hana makoi na mamang da mangjong na makoi na hana
2001 adadi tawkhibagi pot ama lei haidana adudi kamai tawsige khosige adudi punna sangmina yabagi pot ama leibra haina haiko matamda adudi legal gi oibu point di mokoi chalage haida bane aduga leiriba ground gi leiriba awareness people khotpa delimitation na sikari no delimitation na kari mangji kari tongje hebagi mayam dumdi ground chalage haina kuina adum chatki bane haidare anmain chatki adugi matung de gidi ekhoi committee akhoi ji asaina hajabu organization te committee mani ado sini posina kan mamai pa gadi committee tu dum loje gidoni so tokdana ekhoi khona jarak pani aduna ahan mai khoi hongno khona jarak pa matamda delimitation haibasigi matang da yamna kupna akhoi oja sing mang da su lingchin biribo oja ekhoi kano si khoi oja ke narendra ming oina panjare oja waru giro oja da akhoi na phajana sigi maramda matam kya sangna ekhoi musigi matang da tatok tasin tongna jai legal gi point of view gi matang da man bol le riba khoi gi senior advocate mayam su tan jai samaina mayam tanar bu mutong da sigi delimitation ji sanction ba hawro hadan sanction ba hawno phone matam da campaign for just and fair delimitation sina kari to gadi ge ha matam da ai khoi khagna to ya da ne manipur da gi handa gi lan gi manung sida 2023 gi me gi tang hum da gi lan gi manung sida tholak pa mai kai gi lusin ma mayam sing kai kum nazar se kudum oina haribada nambol mai kaide thol ki ba chobu iho puri ba khoi gi group ko samna UPC United Protection Committee khoi gi nambol aduga Bisimpur apun ba akoi be lup bal aduga kidang haiderga PRC Peace in the Restoration Committee adu somda moirangi kumbi gi haigalaga kaksing gi aduga thobal gi adu haigalaga sigi langthawal gi somda haigalaga pasoirom gi somda haigalaga Bangi, Sunda Lerica, Hogi, Kanogi, Hogi, Kurai, Makai Napo Mayam Sing, Punchile, Haraga, a quick discussions 100 times either. Pull a quick sanction minister and a sanction in the Bene. Other than sanction in the Sigi, I couldn't 100 delimit a single way for sanction of Madamda, Masiki Posidi, I couldn't make a big oil in it. I do the Akushik of the Manipur, they couldn't be but Yadri, Canale Mori Bagay, I couldn't see no Mayam Lemori, Canale Mori, Nagagi, she no Mayam Lemori. Aduna aina kokumi da leising matam 2022 da ekoi United Naga Council gi ekoi matam da land president yamba lor hoga kojona paringi tanja oini tanja da UNC ga kokomi ga chamchalaga NRC gi matang ja ekoi na kano prime minister si thawa howra bani haidare amai chamchen gi podo kari gi ekoi na kano ko buno kari gi nan thokpuno ana targa UNC ga nu tied up tor ko chamchen rakpani adugi amuk ekoi na di isin inauni ne khanjaba adu mokhoina di ming pandi na warujaba maruina akhoi maitai pangal sing haidare United maitai pangal coordinating committee UMPC ke kangwa haidare yam chauna na amukuk na te UMPC yam chawa kanone mi amani khangna dictate torgo toba organization te UMPC da aduguma kangu mayam sing sirga pullaga discussion tawraga khoi sigi mate sanction ba horuk pone haidare sumane sanction ba horuk pasida ai yam samna ke koina tawla kan kam point la gala sumana hanjan tawrakanda ai khoina manipur da lairiba khujgi delimitation ga wana to census ki wakum se lakpu matamda NRC ga census ka khujgi khangna je NRC si karino census si karino SIR si karino delimitation si karino khangda ba da bod ma lakpa adugi photo nei na khona bod ko yam kana wa khawgi sumaina la akanda ahan ba khoi April gi sahi si gi habitare huju pao boda khoi mafum chahum ga taraga Nipan Mukta over Haidare, awareness programs, the Manipuri, Jagasida. Masida, Equina, Chingi Sok Shori, Equimakanda, Native People Giorga, I myself also a member of Native Committee Manipur. Adugi Yorga, Makanda Sali, Sakonoda, Kogi, Sandel Sali, Sigi awareness, all together, where all together. I could put a pun money. JD Kanoana, Kantogiva, Matuina, Ubigano, Karakakino, Ubino, Apunbagini. Pulakanda, Equina. April ki last week ta miyam ki oiba mifum ama to handa ki saigi April last kwa khatel da phammi madu da loin lakpi ki my idea loi share to mi adu ki matung da haide posi da mu amuk kari to ge ha bandam da matang khanar kana mu ekhoina close door da wari mu sanai open door da wari sanai akhoi haide committee mayam sing chin ko adu ki roi bada nan ho ki ba me gi tang kun ga mapan da akhoi gi People Convention on the NRC adjustment before census haidana yam chawba
akono convention ama manipur university gi auditorium hall da akoi pangthoki maduda maikai gi lusing ma mayam yogdana ima ibel mayam yogdana sigi maramda akoi pukyan kumna khanagi bani maduda waref mari khaglogi waref to mari to sida lere aduda moderator oibi gi base akoi pungna mungsu ikai kumna jeriba retired professor w nabakumar anthropology department gi akoi rims gi ma oja yo oibi bani aduga maduda logi bo waref to gi manungda aroi badai banjage karigumba manipur government NRCC kogi census togdingi mamangda tawgadabani haibasida karigumba makoina thawa sadrabadi saraktrabadi manipur gi miyamna punna sangsilaga sangsin minasi haibo warefse lawki bani hadare sumani loksale mi yoksale jun yoksale july yoksale sumani aroi boni july gi tangkun gatrukta aikoi handan kayar khana pammakanda haidare handan kayar khana pammakanda aikoina manipur gi lokanoda akoina ultimatum amkak thamjagi maduda july gi tangkun gatrukni laiba August ki tang taruk se si phawgi manungda manipur gi lengakna manipur gi miyamda NRC hana tawgani census ko ekano NRC hana tawgadabani ado census tawdingi mamangda NRC tawgadabni habse miyam mamangda lok thokadabani haidna koina thamjegi ba ultimatum piba adu tarik taruk to phawbodedi ekoi makoina tawbiretre aduga adugi mamangda manipur government seminar ama singani haibadi ekoi paw hektai maruk du duran kap tokseli ko sigi maruk da aikoina seminar singini haibase tarik mari manga adai ka khangare yengbiri ba tabiri ba sina mon khangbi tarik mari manga du seminar silene de paw tare ba adugi tanja du da atop lup mana tauruk pani adu ma aikoi gi partner te aini khangje badi tarik manga taru adu da silni haibadi aikoi already khangne hana already khangga pu ne ba ana hana already khangga pu da tauruk pani adu mudi aikoi mi gi comment pijero sumala aikoi gi di tarik tauruk phawu gi bununda haije gi buni tarik tauruk phawu ni tauruk taru badi numitu da aikoi di already boycott ogre manipur miyam na pen da gi songning badigi karino hoji phawu da manipur lengang na nokuri tauri si karigino miyam na en hayeng sindang are tang tara tari da huduni nakoina karigumba se kanoda NRC togni harigdi NRC di magi legal procedure khalai madu numini humni da togyabra hana magdu togdir kagino haina census togya roina boycott togna haina lokthokre adubu lokthok ki busigi maraksida ikang khongdan tang tarit amusung nipanda ekogi se konogi seminar on the ekogi demographic profile of Manipur haina sai habigi buto nini phamgi maduda tongan by scholar mayam akoi lenjin be oja su one of panelist kanu amani haitare madu research scholar moina padaba bumaki gi kanu puthoki ngangi bini university gi Khan BC oibiramo oza akoigi Jugindro aduga statistics department gi oza Kumar San adi hana kanu oibiramo oza Bablu Balu akoigi Boro University gi oibiga yam gre oza atani akoigu manung sangu yabanate takpiramba oza mayam singduna hoji kanu ke akoi population commission na pothokiba larik amagi matang da su phajana akoi utpigi aduga Manipur de demography gi oiba imbalance ma leire haibigi wafum singi akoi oza RK Narendra Putukiba magi research work hai batare madudi yamna mayak seng na 1991 da census da legi ba madugi detail magi record matam da provisional go record figure adu final figure amutana comparison with 2001 da henkalpu matam da adugi khenegi bagi 2001 da leiba koigi magi census ki figure do adu 2011 da leiba kamu singdo adugi comparative yam utkre then masigi leiba port sig matang da delimitation na hebusu si kanu ude yadabni if kariguma hantak Manipur delimitation tawba taragadi amadu to thola kadaba thingner kadaba malairiba ching amasung tamasidi thingner kadaba political gi oiba matrix political gi oiba conflict mayam mama legadaba mayam leiri haidana oja sing nan su mayam pibi gi hadare pibi ri ba mayam sing mun tasle haradaga akogi chinbi ri ba home department na aikogi ma committee gi ma koine putu e committee mu semba mathau ta dabra haidana aikoina hai akogi JFD gi maite gi we have already announced the akogi boycott census boycott to ena lathokre motung da aikoini kari ni committee sembo deno adu committee sembo kalang ko yobi ni bo committee dum sembiyo go ahead
aduda ekhoi na kasu ekhoi da hesitate ekhoi da kain sing ne bulai phana ne thabuk to bibani adu kai de ekhoi da thamjer me ba adu bo ekhoi gi oina di na kuna sense ku committee seng bera ama to gira boycott to bose ekhoi gi ama ta ngari bo pandam ni maram di asai ikana habi to no NRC no sense sai bo madu da fix or lay bane ba adu da lobby reba committee gi department gi kamuna si muksu asai kaya lobby ga da in khan mada moi point tor kum lobu male point tor sig manung da khai de moru oi ba ina ujaba da ikoi si na phangje de ko si na di habit yeng ye ko de pire pusulite mi gi department go iba pone ko na madu yeng chilu banate uru ya banate adu ina khangje da Karigumba huji ki lady but people musida karigumba census to keep taragadi if census to keep taragadi madugi pangakpa report to madu the pongo figure do madugi figure do pangba taragadi manipur India government ko iba lakadu delimitation se masida so in the season agini masida kan delimitation to rupu taragadi manipur gi miyam da yam aki bu to jumbo mo pau yen point mayam jung da atopa point mana hai kai hai ha da no NRC no census se masi reasonable oi masi lakpi di bong masi gi kano mayam seksina masi musu yam na kana kan to wi focus to wi na e ba mayam jung mana ni ujaw na ko modu pi re moi sarkar ki thau ogere adum legere ko adum ogere ekhoi di ekhoi nu sai ekhoi di already adum legere law thokre bani na madu gi law thokhi badu gi kano tong na bagi da manipur gi miyam na ekhoi sangjali baji adin sangni khongjang je ekhoi khakti na te manipur miyam gi ne aduna manipur gi laibiri ba lenga action bu tobi re kadi nuksi biragadi ekoi tungi mirul ge khan biragadi haidana ekoi khaktung goja ba haiba tare ekoi committee gi leibiri ba ekoi khaktung goja daga tang tara degne tang tara taru phobusi aing nungpri tumba saba naitana sang khai daga mi marol nai daga ekoi gi angom lekai Imphal iske angom lekai da leba wal club ta khoi tawjabani nongmada nungdang dan mi samo ya khisa ba yau chaw mu chaw yawi lakpiri ba mayam singdo lekpiri ba mayam singdo madugu moment daga ekoi tawra lakse bani haidare adubu ngasi sitang ga no ngasi sitang tara ka tade ne government of India na piba order amagi matungina ngasi heba numisidagi numit tara mangani self enumeration haidana media already fixed over bani adugi matungda leiba September tang amadagi na kuntra phawu siki manungsina aikhogi house listing to ba haibade adugi to bugi pot am leigere then amana February gi laiba I think this subsabi February tang mapon ogini ni khali adugi laiba 2020 ka 7 dagi February adudagi na population commission kanogi kano innovation dogdani ba aduna sigi films na ikona 100 na arubada 100 na miyam da wa pidana leibiri ba mayam gi asai haje bud economy gi oibo awaba taina chaking mayam mar chida ekoi masel kana dara launa ga tawdara khotra haiba chingma mayam ma leini talak sida ekoina leiri bun han pi ki poto ekoina nan logi poto bo manipur government kanai pabu tawi re ne ka haiba chingma khangdong na bagi khongset am kaktang honorable home minister ga ekoi leibiri ba ekoi JFD gi team ekoi gi di punda ya de naga gi su yauraga maitai pangal gi su yauraga maira pai bi su yauraga JFD task force ta asai makai lakri mayam singdo madu ge koi collective oi bu kamu torga khoi honorable chief kanada khoi padana wari sana jari khoi advisor yauraga khoi gi thamam thokpo do thammi makhoi ne khangam da mayam ma aina seasonary wo haji lana logi gino makhoi ne khangam da mamdi moi minister amu wori ko su to thappo mayam to ni na makhoi ne khangam da mayam ma khoi oja sing na point by point figure by figure aduga kono gi document mayam pidina khoi utter me hadare adugi poto kono focus to view haidana aman to kana khoi taja boda hairi bo kamu sindu governor da unagre hana tai ko adu governor ju unagre ha bo tamda adu di governor kari katoru ke khoi honorable home minister khoi ke na tawiri mo tawbi gadra tawbiram dra ba makhoi di sengna haibani makhoi gi makha da lebu gum ni PR gum government gum ni makhoi to bungam de adu di khoi gi honorable minister singna haibo da makhoi na tabi ko su khoi na ngang di tabi ba yai haidana khoi gi 팀제 오자 암절가 governor focus 들어보네 봐. 거기 honorable minister 싱네 또 비부만도 거기 까리 또 그렇게 home minister 원이 사그라 브라인 아주 보고 하이제버니 아주 많은 하리고 시가 해보던다 아이 home minister가 바르리 원이 사나래 나코이나 난 lok바 governor 나코이 또 보면 싱게 거기 원이 사래 코래 아주 아이 기주 탐보 또 탐그래 아코이나 뭐 하리는 파레도디 자 아dom나 또 비부도 얌 농아제래도 도쿠멘 우이나 소이바 야데 보다 도쿠멘 온데 타비요 도쿠멘
document do nang thagi ba document do ai khoi da phangjere gadi people sing da wuji ninga nungangi ba ma sing amu dang so do ga governor si phok da tawki ba ni he hai ba utki na hai ba tam ma na ri pose it is not my business ai ma se ai gi thogi na te manam di manipur government amali just IDS agent amani India government agent amona if kari ko manipur government thaga any question ma ko na hang ba tam da I am ready to reply man ai ba adu khakte ne ba si gi phibum si nong hogi numit hogi sma to da masi tang tara tare hogre thi ba hogre self emergency sige matang sida manipur miyam na tobiu haibda tobidra sige season ba matam da akoi kari karamba asada koi tumini itna waja go doino akoi ngasi to miyam ne tra aduna manipur le miyam singsina khabar da kagas da social media da to yedoi khanguna kari tawri ge adu di paramatam biu sineba paramatam biu haibdi ge akoi ya sai leiri ba koi committee aina sa haje once again ai hajir je campaign for just and a fair delimitation se ekoi kakto ubigino ekoi entire haidare ado mayam khangning ba lere gadi any am hangbiro kana lai loya ekoi loi pulaga tomina watani ama ni pulog do kamun ekoi punde hari mori argument to brikano si issue sida ado issue je mun bujnate mi khudung to de jadi obsolete to bi bu khudung all welcome atopa khujige moming pambi do modun to bu so ekoi manipur miyam gani every welcome watane ba apana ba to bi ne ba aduma to bu da mayamna low decision gi matung ina adu redi laingak sidam khangal ba mathau tare khwai gi moru oi popor bana ikoi na khangjob report ta hayeng si honorable akoi gi governor si mapan sat kini hai tai moru uni sat ka durup si kari gi no ba si gi mari le na sat gi home minister na ko bugum ko kare ko leibra adu ma leibra kidi adu mai khudong sa adu le kanda ikoi si the moment to hotar ga di mana somda takbo matamda kitang adugi kanaba ledra hai na khalla kanda aikoi hojik ngasi ahingi midnight gi tam taraga mapan gi midnight forward 48 hours si aikoi ban koksi kibani haiba si aina manipur miyam da kohuri bagi manam kari gino aibado aikoina thamjabani sigi marak sida aina hajer basi kana gumba ban pam da general strike pam da mayam su lebire mayai adubu general strike pam da basi amasi da aikoina kokda ya da bagi kokda bra haidi kokda ya da bagi kori ne maram this is a time we need aikoina darkar need over sineba need over our senior aikoina to se sigi manam da aikoina haji masi no mini unji manam da kargumba manipur ki lengang na tongda ya de अखोई सरकार की थोंना ड्यूटी ने तौरगाना अमोकी सुपरवाइजर ट्रेनिंग मैम तौबा एनवायरमेंटल ट्रेनिंग तौब तारगदी मधुदा यौबीरेब कांगू मैम सिंह है बतारे अदुदा थिंगप कांगू सिंहना करिबो थिंगप मददा मधु अखोई JFD ने रेस्पॉन्सिबल रोय मधु मणिपुर गवर्नमेंट माना तब तौदबगिनी हाइना अखोई तौगदबनी हाइना अखोई हाइजेगिनी अदुना ताबीरिबो मैमनसु लाना लबगिनो लबगिनो वी आर नॉट against any community aduga ngasigi numugi suda chara leriba wabo mayam singsi ko mayom to sunate aikoi tawdaba yadaba pot mani kanan khangni kanna toksarda khangam da tawradi tawro heba kanana guarantee pibu ngamge si maram de masi tawiyai kanana if home minister masana willingly man khalagadi kari ko ngasi yechop yabache chuna da bra ji yai 1951 da jammu kashmir da yechoki 1961 da arunachal pradesh yechoki bo mayam lebe reasonable way bodu neba manipur leitadri tangdu leitadri 1948 section gi akoi gi census eki section number 3 di yauri nangna kari gumba order thoki ba taraga su kari gumba nangna mafam du da normalcy oidraba adu natural disaster tholaba natural calamity tholaba if adu origadi nangna madu yechop yai hai ijibo poneba manipur normalcy ubirabra IDB mayam sing sigi magi house listing to womadam da kana number kada di pidori sing da le biliba ai indigenous people lo naga singa atop kamu du sak thok thok tin to lo yarbla yadri masini ba skuma ma sing orga akwin kasi kano che lak thok sabani ai chon tam okay thaga chari uza makha thajaba ine hai uza narendra da lak chage uza narendra khoi gi last census 2011 da pangthokre adugi matung 2021 akhoi gi di cattle growth hai na chahi tara leiraga pangthokadabasi covid na maram oraga uza pangthokhidre ko adubu hariba khoi gi delimitation sisu 2011 ngasagi adudagi pangthoraktabaduna maram orakanda delimitation in 1976 taina 2026 pausida koi oza frozen tawraga leirabaneba aduda hojik se oza yam phajaba haigadra amaronda
no NRC no census haiba slogan amasu dumak lauri ado aware oram daba miyam su oja hoina tongan tongan ba mafam chahum ga taraga nipan akhigi tam ching tam khaidana chatlaga oja hoina chatlaga sensitize to biba awareness pb basisu aduki matik masigi su kana base oja yam positive response dum so masigi achauba response ama lakpana bu haiba JFD na changjaliba khongsang chida mayam na su dum support tawribane habdi ahan bada oja even census di kari no haiba sidi haiphet khangba aduga census ka delimitation ga si kamaina mari leinari no delimitation habisina kari no habise munna khangdaba singna di hairi basi kari haini yamna big issue oina lowde boza masina delimitation census ta lana khogi illegal immigrant yawgraba foreigner yawgiba matamda hayeng delimitation tawba matamda masina aikhogi leibak sida kadai bo yongna aikhogi tungi icha singi da makta future generation da kadai bo yongna soglak kadagi haibase oza hojikti khara aware oire jahi mari mangai mamang da oza akhangba khara na pakhang khangjawani aware oiramde adumaksu nakalamron da handa hojik thoiba conflict sina maram oirakanda illegal immigrant na thon badagi ni haibasigi matang dagi amarom da plus point ne basi habde delimitation ji karino census tawda soina tawta gadi delimitation ta sorakani ka habagi mayam ma laise sumaina sigi silae adumakpu oza hogi mai kai dagi su as a pressure group amoina tongan bakhigi oza hoigi oza naga itilna gui mai kai dagi su kanna dum support tawbiri akhoi punna leiminabanina adumakpu hairi ba mayam se oza action oina thabak oina onthork ba matam dadi pressure group akhoina oza hoina panglaw da lawraga su ahing yari ega adagi mairagi rally chatlaga lawra swek yada ba thabak oina onthok kadoi sidi ngasagi law makers makhoi assembly gi house that oiriba khoigi elected representatives singchina makhoina voice raise tawrakanda government of India na haiba warol si miyamna pamiba manipur gi miyamna pami masi legitimate oide habadu makhoina lepakadabane ba adubu still MLAs are not I think they were not aware oiragasu oire haragasu masigi census si pangthoba matamda oja makhoida makhoigi vote bank ta soglakadra kholakadra haibana maram oirakanda election da makhoida akaiba lakani haibagi akiba leibaduna amuk hairiba makhoina government of India the pressure piningagasu piba ngamdabagi mami leirabra haidana miyamna sudum oja hainari sigi matang sida oja ge oba mode delimitation si haidi NRC se chana hogda matamda delimitation na kadai bo na manipur se solak pa yai habisi gi matang se oja ge ba tongan be assessment se oja marik chum nang tang tham yoja habisi akoi gi peoples na CSO ma'am na slogan ma no NRC no census and slogan ma akoi chathari ziki yam phajaba behind the slogan ji gi makha logic amale logic to ekatang angasage technical wena in scientific way da akoina NRC census and delimitation habisi tongan ba constitutional provision statutory exercise mayam am lady ni masigi ekana rule si khoina khangmina ba masangi adung asagi mayam no hujik lawri ba no NRC no census habisi NRC tokdrike census toba yaroi haibani NRC ja hana tawraga census to haibani adu NRC cd kodakta toba yabadi natti NRC si sahi amasang bayai ani sang bayai adu hujik peoples na tawri di NRC sina sungoi oiraga koi census asi tohundaba sini ro census tohundribi maram karino haibo census tawraga di koi society sida du kimati kaiba through ngasagi political metrics that through delimitation lag taragadi we indigenous people ki future is later aduna hujik mayamna no NRC no census harisi NRC sina sungoi oinanga aga census asi tohundaba census kari ki tohundri no haibo
delimitation lakpa matamda census ki data da based odorinina Yes. indigenous people singji future lairektaba aduna no NRC no census haibne adu mayam daina khatang hankas saning ba amana aikoi gi NRC second hanan ka sagi NRC census delimitation haibesi tongan tongan ma provision oraga su interlinked to ba interrelated oiba adugumba provision oibanina NRC se ketang khangbam sangi NRC se kaino se mayam loi khangnare bonafide citizen singji gi list sama sembani aduna population da bonafide citizen gi list sama sembani na bonafide oidaba singadu lehorani aduna indirectly foreigners sing de khantuk bagi adu ki potu lakpane adu makon NRC Assam ki sumana update to ge haibasi hekta akoina gazette notification ama thuoga yabanati state akoi gi NRC ngasai gi Citizenship Act 1955 and the Citizenship Rule 2003 as amended 2009 2019 nenale adan Assam gi togri Citizen Act 2009 hana original 2003 ni madugi section ko rule 4A evam hapsali ne especially oza madam am da tha chagi hojiki Assam gi hai je oza Assam Accord 1971 se oidura no Vijiki NRC update of Ridana. Assam Hana NRC 1951 lere recently Mati Bahurisi 2013 the Supreme Court NRC update or Argati Bahuri ni the low business 2019 where in Assam NRC update sense. Sumai to the people na Pamisi Manipur gisu just like Assam down 1951 Bezier Oraga NRC update to have never. The NRC update to get high taragadi Ihan Hanbada census rule. 2003 adu Assam gi tomatam de amended 2009 bok togre hojiki 19 bok togre 2009 to the rule number 4A have hapsel level hapsel is a provision for the NRC updation in the Assam haibisigi provision je haichlaga my rule number 4 matang line lairini adagi schedule lairini schedule is the rule nipan yaurini sub rule 20 yaurini masai the NRC gi karmain tongni magi convention cut of years na kari oini legacy data kari oini administrative document kari oini mastai da NRC gi nodal officer gi role kari no ka detail sama hapaga for is the hapa matung da NRC update to ne ba aduna manipur gi su NRC update to gi high target di akoina citizenship rule sida koi 4B haibam hapsan bandar ka leyeba 4B Manipur the NRC update to until unless si haptriga di NRC to bi yaro yeba so yaro yeba aduna NRC akoina technically machine ne bam sange adu Assam gi 4A heta hapsulak padi natteba 4A je masi hapsan na hona bada moina white paper ma puthui ne ba Assam da white paper the ulli si scientifically akoin database toraga karigumba Assam da NRC update to dragadi Assami sing survivals and identity and survival threat to reach ulineba accordingly NRC duma white paper dum putwe adudagi ngasai Supreme Court su white paper to give base da Assam the NRC toro haibatu la abanina parliament na hujiki section 4A habam Assam gi tonga hapsal matung da NRC process to ineba adugi process to 4A dugi matung ina home minister na Registrar General and Citizen Registrar to the canopy name Sig section Jigi Matung in Assam da NRC process to ro haida tholaga admai process to never just like that Manipur the su NRC update to high taradi same procedure to raga hujiki citizenship rules it akogi 4B haidana ama hapagi mathau tayaba aduna NRC ama no NRC je koina khudak ta tawba yabadi nati process kara sangi adu tawringai gi process tu tawdringai gi manung da di census se tawgiba yadi man di census once sangara ga di census the data di citizen non citizen lona ba yaw do ne for a living individual in the country to yaw do ne ba aduna madu gi data du da khomjin gi ba ga di madu gi data du da khomjin gi tara di data du ma census study census 1948 census rule 1990 sigi maka the statutory power ma toraga census to ne ba aduna masi toraki bedi da census ki significance of the census ki kana basi ang po phang le yeba uniform public kan wane adubo on the other side koina
dark part of the census yeng badra le harmfulness of the census if census data the dilute to kitarade census na yam true picture am khona na honari ne ba adun census to was a pre ne pair or atmosphere that to never any disturbance speed na asum real population the picture du thok na ba adu da kana ba mayam am phangdoi ne adu dilute oi kirag taragadi dilute in the sense koi huji influx mayam yoksel leire then again idp sigi can see census team matamda extended de facto process thi doini aduna asi process thirak matam da di idp singdu mai mafam da thatur ki mamang da leiramni na more da gi la su sorsanpur da gi la su mai data da hore entry to matam da di akam pata to Imphal is the sangitam ne west sangitam like that koi Imphal gi sing mai mafam du sangane adu sangita aragadi hayeng picture du lang matam da data du porpo matam da di more amsung sorap mai team da uroeba like that cookies in Imphal picture uroeba adu gadi deep division ma hujik life da hen sanction potom su lak du ne ba adu su we should be considered like this adu na sai gi census gi apa pa ate yeng ya de ba sai gi mai gi dark parts du koi nei na da Yes. and I want people to worry to the aduga manipur gi politicians sing chu khangadobdi khangchu khangbasu yai ko masigi policy la matamda delimitation lagtoi ne ba delimitation is solely based on the census data khata da delimitation tok dong ne ba SIR gi data whoever data sin da koi delimitation taw ya de delimitation is solely based on the census data adana tumana Yokshan Gramina census data as the based on delimitation torcodoni, a population proportion the seat arrangement and black to never. Aduna 2027 census is the base or delimitation torcodoni never. Maram di Aquena Mamangi Parlamenta 131st Amendment to the Constitution of India, the bill Putuidana, Potokbush the Women Bill 2026, Delimitation Bill 2026. Union Territory Law Amendment 2026 the Putoaga delimitation tona balak na central government na ado 2011 gi data sida based orga delimitation to bagi port lak pani women bill siga loina salaga adubu pass to bangam drabnina huji IT4 amendment to the Constitution of India is hing le survive to le and IT4 Constitution IT4 amendment to the Constitution of India na high risi India gi delimitation se by 2026 for freeze don't tame this next delimitation should be based on the first census after 2026 have never first census after 2026 2027 census that is the base or delimitation to why basi lady never aduna in any case IT4 amendment to the Constitution of the Hing census 2026 ki data is the base orga delimitation to wajim diswedre adu tawtaragadi kayam yamna ngasai resource distribution welfare is quota the soap the natana adu sokcheraga su kharabu tolerable oire adu natana soide ngasai political matrix akai kyam la aba say for example ekoi gi kanwase the lady si huji haidare ne ekoi gi assembly gi seat si 60 zigi manung da 90 mana ST lere yes one mana schedule class reserve ki 20 lere unreserved ki 40 ne ble isi yes 40 ki ratio se lei lak pa si karigumba 2001 ki census data si da delimitation to ba taraga di mamang da 42nd amendment high ki do adu to taraga di unreserved ki seat mari reserved da sakhine ba maram di population ki structure du manang da population da base ore mina the population ki koi delimitation ki seat mase is entirely based on the proportionate population the base or in name so ki sakta ne and 2011 da based out are 38 ne ba unreserved ki 38 satu ne ba 2020 with the based out are koi project of ang phang infrastructure lemne 13 ne ba shift to du se mani 2027 to are koi project of 13 mang do ne ba husi ki 40 13 khai do pi ba adu khangba madraga leba adu masi koina reserve kata de yeng bi gano ba among the ngasai gi ST gi group haitare ne ST group ta lady si ayem ta hanga sa ke kayam yam si the case among the ST se 1967 da koi manipur na union territory with assembly se lai matam da ST gi kano si 9 ne ba sit se
si mun cookie ama katani naga nipan ne assembly ki set lady se and now within 1972 da and 1972 19 layer STG 19 layer sit se 19 sidai da cookie ki 6 ni adu naga tarom doine right now 1979 da 19 ni laiba adubu ani reserve ke ma kangpu ki ma adum kanona pai lai redana isti the lobo gum ne ba just 20 laiba sigi manungda cookie nipa ni naga 12 ne now again 1985 ta 19 laire adadi ani reserve tu kanona thapa na pai bi matam duni adadi cookie ki 9 ni naga ki 10 laire wajik 2022 da 10 laire ne ba 10 laire ne ba one ani reserve sit ma thajalaga adu kari gum 2001 ki data is the base to taragadi cookie tarom de hoiduri naga 3 hoiduri ne then again 2011 ne to tar cookie 16 ode naga 4 hoiduri ne ba mind it aduna ekoina ngasai gi reserve ani reserve ki denate ba even esti manung de indigenous people non indigenous people ki manung de various mayam leba asigi word it never mayam no hik tawridi aduna in any case census to give tara the delimitation do 2007 na toro kadui neba aduna census ki kana ba mayam am lejeragu su magi arum ayam balancing all ying ma darkar leba kada mana tongjeri no haido ado census to bana tongjo census to bada su objection leiti ado census to bana tungi miru the mang do mayam do khalaga no NRC no census sila ai neba the NRC NR 2027 da adu census to targadi am adu mati project to dini ko adu magi ga adu ga sida da ja koi ki entitlement sin hobagi procedure um leba sigin number for procedure adu holga project or ko adu na ngasai gi adu gum mayam duna akoina census handiki 2027 to hitaragadi akoi gi indigenous people is future late adu na maram moina census sudok to honbe yadi census to hondogi the process energy han to dradi na amal leibne ba now sidane aina ne am khangning jinga sagi asam gi su 4A section 4A hapsal lakanda update taw haidana yes hauji akoi gi su nga sagi 4B si hapa kanda update taw ba yai haidana matam jangi haidana yes si kamain tawraga yes 4B si kamai hap 4B si kamai hap ga ge si akoi gi asam gi tawri asam gi loophole si kamai to ge bu moi de asam accord ta NRC update to gden ri hai hong dire moi di okay asam gi si adu manipur gi di koi 1980 da to 1990 bo da update to gi dum jauji ba koi agreement asam gi hong dire ba do asam kyam na mo na kan to gi moi gi chief minister na hardly initiate to raga tripartite to am to web central government ka chief minister ne aduga all Assam student union all Assam Gana Parishad ne to raga Delhi da several times meeting to raga Assam the NRC si to dum ni adu da di beja ne si oi dong ni legal si to dong ni kho to ni hai ba mayam ama tanaraga parliament ta putho ga hujiki ek si semine adu fortunately ekoi gi di NRC is already agreement the young lady agreement is there adu bu ekoi na moina Assam gi yare si kai gi no bu Assam gi identity means culturally linguistically ledina ko traditionally mangchal lak pane ba identity se as well as missing jinji yam chalak ta bani na survival threat ro pane ba jamai tan ko manipur su upam dra le say for example religion sta duki matik yadre adi lenga phruka oriba manipuri language si churchanpur de anywhere se am ta khangdre Jiri de karim khangdre akoi identity mangchil leine ba so many factors is there adu baina masle da shiki gan loina haibadi nuwa tre adu mana mangchil lak mayam adigi missing jil laisalak ta uji political power person will lose ni keno ne lane domination to political power person le ba modam ni keno ne adu gumba mayam adu kanana akoi sin haibadi yaroi ba emotion the sentiment the haibadi yaroi ba white paper ma putu must never white paper kana pata go me thogu tong na tro individual na white paper thogu ya bro ada white paper is the scientific proof to ne database to ni akoi living documents me am this ene to ga Assam gi kanu se white paper se 94 page pa leba
Okay, 94% whole document annex story ni, my justification period ni, everything toraga the kakpaya dana ba, Assam da masi togdergadi, Assami singi survival late identity like proof story ni, like that Manipur the expert committee me same dana, singi da makta especially toraga white paper ma putu must never, white paper dugi strength ta water busalo, as well as Central the Parliament of Butanaro, Aduki basis the Kanarakanda, Palamina, Messi discussion, Torokana Torokado never. Aduki Porto, Equidi, Misuam, MP, Sulijabani Parliament, Adu lobby to Womadrakali, lobby to Budalo and justification of Toramina, Dr. Dia Potetana, Aduki Taknabam Sangeva, until and unless Uziki citizens rule has a city rules within bracket citizen registration and the issue of national identity card rule 2003 is the original rule ni 2009 da mu amend tawre 2019 the amend tawre ji section 4 da koi section 4b gum ma hapsal laga da gazette procedure thora kanda update to process la ine ba koi swaina law ba khot pa gazette ga thok ya pote ba ase koi khangmina bam change ba now in delimitation gi la ji gi do Sigi oza 4B se masi chana kaino tawgi haitaraga akhoi haidi oza hoina phanyamna law khong su kasu kanaroi doine ba hujiki oina di akhoi di sungu oine ba silloina ba lok torine ba so that si tawdri taw yaro di census to kono tawle na census se defer and postpone late ba one census tawdri di mathang ge mu tor ba sai tara mitung tawdoi ba during that period khoi tawle dana akhoi hujiki si 4 because half the potana ena si tawna tawna matam low aduna census ki si tawda target delimitation akhoi drop tawra de de tawroi ba census tawre tawdoi ni dana 2000 census Article amendment to the Constitution of Indiana Haiti delimitation is based on the latest census after 2026 Haiti never. Okay. Adu the delimitation tawdring among the planning tawraga properly analysis tawra matungda saying census tawraga delimitation tawradi. Natural growth na amongst the ethnic group the kare henjaragus adu tolerable ni. Natana influx of shalaga bogus mapsalaga kano logo ni hadu di yabum thokte dana justice na te dana adu never main point la ise adu one another point ama ina kara hangasaning mamna delimitation sisu ye thok ta ba yam haine ko delimitation lai thok pa bise masagi delimitation ki tungana magi ekana provisions ama ma lai ni ko delimitation act this ek lai ni ba state da delimitation act any census agano delimitation ama Torom daida delimitation act same gane ba palamena si article 82 the yawrin adugi delimitation act se gi makha da delimitation commission semaga torka do ne ba and do's and don'ts ma delimitation act the yawrin ne ba adu Jharkhand particularly ngasi bang delimitation tok de ba okay Jharkhand delimitation tok di manam kai ngoi bo delimitation act 2002 gi section 10B हम हाफ से ले Jharkhand 10B ना 10B ना हाफ से ले Jharkhand 2025 ता delimitation freeze तो हुआ ना क्या हम हाफ से लेने accordingly delimitation से अदुदा Jharkhand तो रखते हैं अदुबु हने 2027 लादे तो रने वो माइशो okay तो अदुना Assam Arunachal Pradesh, Manipur, we mari to with Ridana, Jharkhand Gidi, Akodi, to Habigin, Ulajabani, due to security general labor and Jharkhand Gidi, 10B, have Hapsan Grava. I don't know, Manaman in Nigeria, we talk the never. We talk the way Madam Sule, Madam Pirakan, 10B to Happy never. When Madam Pirakan Happy never go. I do Momayam do white paper, the Ulagan Torini. Aduna the delimitation deeper to Corpaga, Yav on the table. White paper and put over delimitation to Yaro Parliament, Putoga, which is a mentor could do never. Okay, Aismana, Ankasaka, was in Manipurna, no census, no census, Sogan Zigi Manunda, Lady Badi, NRC, and Sungo in Naga, census state Tondaba, Kagidamaka Tondriba. Delimitation to the never. Delimitation to target the indigenous people get future later. Smile hang a second. Okay, Ozana Hosi cooking a sagi 2001 gi census tagi
akhoi ngasagi khoina Delimitation yes 1972 gi dagi khoi pulap 60 leib sida ST gi reserve seat 19 ni dana oja du da mathang mangdharak pato oja amta hanbiyo miya da takli o mane oja oja Jitendra si ek naga ko ki ani ki difference Naga cookie giro do mete giro. Ahum loan ma ki oja si am ini important. Okay, just. Agoi gi uji koina lady ba assembly gi 60 assembly sitse. Masui kogi 1971 gi census ki data do adu the base to ne ba 1971 gi population gi structure lu base to raga dum sana dana lag bane ba ko adu sana da lag pa do 60 assembly sit le gi manung da 19 amana seno gi le re ST reserve ko ST gi reserve le re 1 amane AC le re adu ga 40 amana unreserved le si le bane ba ko if karigumba 2001 da hujik pudi tawaro 2001 da delimitation tawram taragadi delimitation ek 2002 do khone high court da kari da case sauna da na tawbudagi yethokibagi tawdaba anta koi tawram gudong ne ba adu tawram taragadi akoi ge unreserved ki seat mari reserved da merge to gi ne ba maram di unreserved ki seat ki population masing dum ne henkala banina unreserved ki handara banina population da holak banina yadamnina unreserved ki seat mari se reserved ta sakhi gane ba my population the base to banina again 11 da tawtar gadi tare sakhi ne ba okay 2023 gi 27 hudi tawni se sida base tawtar the project or 13 jat kane ba okay right now 13 dugi manung da 17 manung da 13 dugi manung da aro adu tungana su paro ne just akoi gi cookie ga naga ga train am yeng se este gi manung da 1967 da manipur na union territory oiraga assembly level matam da 30 seat level matam da este gi 9 to tell ne ba 9 se mu 1 cookie 9 I naga ne ba right 1972 independence oirakanda 60 seats lerakanda ST gi 19 seats neba to tell se simong cookie gi 6 neba naga gi 13 neba now 1971 da 19 do unreserved amagana moina dum ka lereba aduna 20 oibasi mong da cookie na I ni naga na 12 neba right adagi 1985 ta 19 khatam lere mai unreserved to moina ko ba dra simanung da cookie na 9 oire naga na 10 oire 2022 the present 10 neba lady si 20 simanung da unreserved to count of salaga kadi gomba 2001 the base or magadi 13 7 lagane ba cookie na 13 laga tare oine ba aduga 11 da tor 16 4 da lagane ba right sikatang sentuk sin to bi ai adu ngasagi influx report ma am da koina mawamanam pamata ane purul gi data do system eliminate to khot pa ane complex ba khar di lei ba adu bu sagi sit masing ji during this period the accelerated oina man henkale ama decline to redana aduna madugi demographic after marama si census si toksang ga the base roga de tung ni yamna mong ta hujing lady situation yam mong ta da demographic after maram thop do ne ba aduna ko census si to honda ba sai ya de ba another way census kamai thing de ge se to honba ya ai ka tang hang ka sagi census si कोईना सेंसस की एक सेंसस एक 1940 आई की सेक्शन 3 द सेंसस सी दम योजबने बा मा योज आई समना का सके को सेंसस सी जी एक से हाई से 3 सेक्शन 3 से हाई से सेंसस सी होल होइना टेरिटरी दगी तो या पार्ट होइना तो बसु या होल होइना तो बसु पार्ट होइना तो अदना ऑल इंडिया की लोइन तो रगा Kahongdaba Manipur Ojaki have never. Okay. That is the logic behind it. Okay. My section 3 the high is whole territory to be part of we have a part of we are the part of the Manipur Ojaki have not wrong. Their demand is this. Okay. Adu ki demand sigi matung ina sigi section 3 sigi matung ina foreign can see gadget hobum the pandu neva sigi situation si lere unusual situation lere census to the conducive oidre and palaga safe
amaga ama sangthok sangsin ba yadri influx ki problem mai am lere idp ki problem mai ama pon ba yar ba pone ba si pallaga section 3 gi makha da manipur da sumai to na defer tore natraga tawdre hai ba si thok do ne ba thok ba si process ahum de thok ya ba adur me am ka aware ai ka tang gasani se if Home Minister na fill toraba when came higher do so manipur ki situation je lady say the census over the pre and fair or roy the census ki sensitive to mangani real picture to phangbang amaroi genuine pong to phangbang amaroi hire di mana do it sugi registrar general and the registers of census say registration of census say samana direction am p neba nang si condition ji le na home minister man had le do ni na mana nang section si palaga sigum situation gazette notification ma tho hana tho ganda to do ne ba adu home adu to ba for example 2021 gi covid epidemic na pula ye thoki na apoi complaint to na te wa te tho bi na all india ga man to ga ri thore ne home minister na direct direction pi de thole ne ba like that masi home minister na doctor ga di state government recommendation of Thaba Darkar le Home Minister da sigum situation ji leire aduna maram oidana akhoi census se tawbada free and fair or roy haidana Home Minister da thak dong ne ba the Home Minister na governor da hankane ba it is a verification da mukta as well as intelligence IB nu bi me am le dina loine si sumbran hankanda adugi input la matam da Home Minister na yai sum me na khanda ra di ngasai du ma hari do ngasai ye research journal and census registration to the register to the section 3 ji ma tu ina tho na ge jem tho ma to bom ya now another one is adu jo koi government su tha de na khale adu ro su Home Minister na governor da Home Minister na governor da koi gi government ji kalaga endangi situation ji yabra yadabra na hangaga admai to solution lobi ya Home Minister direction na hangaga governor da governor je ma agar government ni na ma part sub me ga dem relation ji ya direct kun thadra su government na Home Minister hanga another one is a last resort mo low is siusu me amne street thola agadi tawdi apote azeda blood set anage ni mahu langpo ko kani adu wane ba asam gi 1881 da census je tho krizi street ma thola misi mina thola kan yetu ine ba government tong de street thola ko ine ba adu ne ba mon tawri se adu aphabadi na te da misi mina so open nang ni dana aduna in any case it technically have ni provisionals kano me amama legal kano me ama Bueno, to bidram ni na puni to bune adugi haibani aduna jagi yetu pige hairadi koino jigi ways the one of these ways dinga adum tawbada oiba yabane na ai sumaina hankasagi hoi yam nungai je oza khochu khangdaba mayam ama hena oza nang asi takpi bese adai miyam su hena aware id viewers sing su hena aware orakanda hairiba sagi nrc ne census ne delimitation se interrelated oiba ama yaudana ama tawba yadaba ama khak ahummak se dum samnaraga chatkado yes hoi masi yam darkar oiba kaino ma khakni duga hojik masi yamna irai laiba yam serious oidaba matter ni haina lawbasu amuk langadori bane boza aduna masi akhoi haidi oza hoina tawribasi the each and every khoigi lairiba akhoi indigenous ki ichilina housing adudana natana mipung khuding mang namasi support tobam su thui haina thamjage makha chathaja boina ai akhoi oja da laksage oza ngaranmi okay oza ngakpi ga dingko mingse kitang haiba nungai tawgini oza nga sagi khoigi oza narendra na thambi bada mathang sai 2001 dagi mathang lakpada delimitation tawda mangtharak pagi potsi khoigi oza gi assessment si adum hojik laire du taraga su hana kuki gi keno se leiram baje moi masing ji hojik su yam khala ine baja ado mafam akhoigi tongan ba mafam da khoigi demographic balance edu maki leire ha baje yoja khoi khanga bane adagi unrecognized village mayam am leire ha baje khoi khanga bane masi khangna khoigi lengak na haiba akhoi ngasagi ahak na thamjabadu khoigi
1976 tagina 2026 sibok the delimitation je froze tawraga thammaga la ibaneba adubu handak pangthok kadoriba 2026 ki si daina 2027 sida delimitation tawgani hai thammakpaneba masi amuk tawdanaba khongjang hujikche masi tawraga di akai ba yam lakani haidana sigi matang sida esa akoi oja akoi nagagi chauba khogi oja hogi su initiative yam chauna lauri ni ko akoi che kaina ba yadraba tanna ba yadraba ichile naw dumak oirabanina masigi matang sida khogi chingda haidi ayamba akhogi tampak tadi unnatural growth se oja kaya kaino tawde ayamba unnatural growth adegi unrecognized village se khoi chingda ayamba ne bojal laise sigi matang si oja masi khoina tajabada ke haini chingi di khulakpa mana yaragadi adum loimak yai adegi even election gi matang da su khulakpa mana yaragadi hairiba any xyz sida phai phatte khangdana khulakpa duna yabada hairiba Mr. AB sida PO hairagadi dum pibagi wafam su like haiba wafam se how far kadai bu yongna chumi natraga lali habadi oja khoi khangjade adubu khoina tajabagi report phangjabadadi sumaina phangi oja aduna sigi matang se oja sumaina haidi hoi lingjen manabagi di hairagadi yam phaba adubu nakalamaromda aranba thabak amada oiraga su puna tuna chatkragadi madugisu asoiba dum lakani dana koja sigumba aranba su dum yaukiramba su dum yauramoi hainingai leite masigumba sidagi su dum unnatural growth aduga unrecognized village aduga akhoi influx mayam si lakpagi akhoi course amasu oibagi oibasu yana dum leibra habisigi matangda ozagi oiba moti kari kamain thambini ozang tang thambi anbada north east window bu ai thagajari anni shubda NRC amadi census ki expert ojani bijai kai kunaba pitari ahum shubda yengbiri tabiri ba stakeholder myam shu ai welcome tawi ai demakti ngisi se yamna laibak phabnumi ni hain lawi ai information apha ba ai ngisi phange aduna nan chu ai classic grande da census amdi NRC ki ai manipur population commission na organize tauba seminar pantokibni aduda UNC na aingonda di invite tokte adu UNC na aingonda chi am thare okay ai lambi chatpi yadre aingonda khra yawbiyo UNC gi mochin haina aingonda chi am ire adrigi ai chale chatbada yawbukanda expert scholar myam na khang haiba myam na phajan takre adra ai information che ai khra khang haure ado ngisi amu hen ai gi tamad information a chawam phangai na ai lobsake hoji ai elhomi maiti amni naga sing da ai appeal tawninge hoji ai ni khangwe information mi amse aduna mase ai mase sem sar gai na haib dinati ai data mi amse accurate information ni phange ba aduna hoji hairi ba oja expert ani na haiba ekoi gi NRC han tawdor di census taw biginu delimitation tawrodi elhomi nagam di maiti da chauna effect tawni haibse machi 100% chummi haibse ai Naga People's Union Imphal gi on behalf da miam de bill tawi maram di ai physical ai hai technical ai khangdar su ai physical ai hai kya ba koi tinawbal da chandel da kamchong da ukhru da kampokpi da aduga churachampur se ase Burma gi mi masak khangda ba maiteron on bangam da ba ku ai khoi gi Hindi khangda ba kuki gi ekoi gi immigrant mi amse mase army chinda Burma gi tanbadi ekoi long change ba adun yum se masing nai de sakal le hojik se adu mi se ekoi hana ipai pudal le mina ramba mi singdi meite ron ing khange ba oidi meite ron khangdab ngaktani aduna kapak khra ngang ba hiba amani di yawe adu 99% di ngang ba haitar mase ekoi na mase ekoi gi minati haibse asin khangdabne ba aduna longkri shetpa maiti ron non ba haite ba Hindi lon ba haite ba simiam se ekoi gi minati adu asimase register se census han tawrabdi mukoi si loin record taw krane ba record taw gan di NRC taw gan ekoi ta thop ngam mo haibse asin proof ne ba aduna mase government da hoji just
delimitation fair delimitation na demand toriba ada kukomina han NRC han tawbiro sense kuna tawro haibse naga United Naga Council and Shomashe, Hanjan Kokomiga Puna JE. Naga People's Union Imphal show Naga Line Maki on behalf of the Mashe, Chumi Habshe, a hang Mashe endorsement, however. Aduna, Manipur the labor, Mighty MD, Nagashin again, Dag the Equi Hanadi, Manipur Union Territory Council leading a DD, Equi. MLA contract to Myrame, Adudi Koshukange, Adumatumda, Ekogi Naga Hutki, Haiga Jingi, Sichi 13 Oirame, 13 Chida, Kukina Moirame, Nagana Nipan Oirame, Adumatunda, Kukina Turu Oirame, Nagana 13 Oirame, Adumatunda, Ekogi Kukina Nipan Oire, Nagana Train to Aire, Hakumna, latest 2022 da. Tara oire adu asida hojig asida census tawkrabdi ekoi record loin illegal immigrant cookie refugee myam je record loin tawkrabdi ekoi NRC tawda makoi se ekoi phatab myam je lothokya jingam moe ba maramdi record laikhrabdi makoi se NRC tawda masi ekoi right leiroi government gi adu nam hanna masi tanthokna ba hanna ekoi amubu myam se phatab myam je hanna Kantok have NRC to work. Adna Mashi Tangai Patti have 100% Mashi Chumena lower. Aduna a Naga is no Mianjo a campaign to Romani. A quite Mashe, a quite Nanjo a press meet to Sitokre, Aduga Wajakogi, same cano protest your HL participate Tokre, Geo in Shui release Tokre. Mian, she the support of you, she assumed Kongtang Hena. Me can chair tardy, quite yellow me can chair tardy, a quite Unbatai. Ekoi unity shakat patai aduna maite de henkal su ekoi shauti naka de henkal su ekoi shauti amatan ekoi yelo adubu illegally ekoi misakhang da ba ekoi minat da ba makoi de henkat pa haise hoje aina assessment au kanda mi gi report ta government national recommend au hain tai more dam henkal lakani haina tai khoina aduga ekoi gi tinopal da ma ni ko yam na hoji changmase singna haibda Kampopika Tinopalga Chandel Sina. Ozasi Tamara Tataki Haziki, Technopal ne Chandel ne Morene si Changi se Kugi porous border oibus. Oh border city. Si Heidi Magi Changapagi main course. Border si fencing tau the Basina, Maram Oidoribra. Fencing tau the Aduna number 1, number 2 the Madu the security lame che. Yes. No in the cookie mission chang. Aduna. Equina Hujik, I know Horinchi would give a Equina. Azada the give Makoi has it highly basing Masai cookies and Masing Nasagi political canoda sits the Masing Yamam, the Vadagi Hosik Naga Sutara, Cookie Sutara Lake Halapase. Azasi Hengalapase, Makoisi Kamina, Hoi Amaronda Kogi border fencing tau the Bama Lade, Madudangai by safe Karikarasi, some rifle see Makoi Cookie Pura, Michang Zankare, Aduga. Electoral role da Yaurakanda election se Thadarakanda number game the Lakanda Makoina Masingji Hingala Ineboza. Electoral role the Makoisi Matau Karamna Kamainta Rokanda Sanga Ino Kamain Stalino Habisisu was also Wahanga Neben. I am Kumge. Yani Yimlak Tara Legini, Electrona Micha Hungi Pangani. Okay. So example this Legini, Kampokitu Legini, Tinopal Legini. Aduga Chandel to Lake. Mishim Hui culture nepa. Adu Miamna NRT scheme che, Mapam Ahum the Pange Pisase. Okay. Equi Nagaga, Mighty the Adugum Maigano, Equi around Miss Cotton Lake, me here, I'm so happy at Equi media. Me loving actually take Equi messenger, Equi around, but here go Equi the Cocktail lever. Me here. Ani Ukudama. Aduga Imphal Amalay, quite the Kakale, quite mina. A queen Emma, the Adu delay, Adu the Labia, Adu Tower, and a queen machine tongue, quite the Kakale. Cookie Shingi Aina Mahageba. A queen not the labor cooking in Tau Amache, Surajan Bortishu, my NRTS scheme pange, Adu Krudushu pange, Adu Kamchon Jupange, Mashi. Aduga Yamtong Hena Shakulgi MLA, Masha Shemudi Ukruki mini, Molam Hava Sinagatelgi Punne. Adu Shakulda Ma. Sif tawre adu de MLA letring the mic kunche ahum cheme
Sanagatil Labdo Kundo Mulam Kawe. Aduga cycle the Ama Musheme, New Mulam Hainamukawiko. Aduga Anishu Budna Karinama Mulam Part 2 Hainamushemeba. Adu Kunahungi Nitoman Weba. Adu Ekoi Nagada Adu di Yaroeva Koidi. Adu Nangsai. Ekoi engarna hangbiri se ning thauna election taw the mathan na taw ba ning thauna hair loin challe haji cookie gi ne ba naga ida di ning thawi wa se chatti mayam gi wa da challe ba mayam gi apam da challe ba ning thaw se ekoi custom gi culture gi mana khun gi head ni hewani adu ga decision making body di authority le ba khun gi aduna adu da loin challe ba aina ning thawi wa lo di heb nate ning thawi wa challe adu bo authority ekoi gi kun kungi ekoi democracy gi matong ne ekoi di thaine ipai pu di ekoi di authority na adum ekoi decision law shi asida challe ba election de show ekoi di mayam na thathe ba ekoi di cookie gi di ning thong da thatho hai di thatagani adum ekoi gi hoji hai di cookie gi underground amani sin over to ga loin mak amada loin khumjing ni ballot box ye am khak ta hang adu namhal le ba Simukoi custom neba. Adana Mokoi ML Henkalakse, any thing Higek. Ekoi Bokai Hokipse, Indira Gandhi Matamda, election token, emergency Matamda, Ekoi Lokshafase, extinction Tokieba, Matamamda, 67 to Imale. Adigis 72 the elimination Lakanda, Ekoi Kamjongi, Okrugi, Emeliama, Sitama. Aduga snapdi sit amche chura champur henlepka ekoi sing hat si puki ba mase machine mako MP ka ki bine maram di mako sing se ekoi gi mizoram digi chitakong hill trade digi lai chura champur lo challe ekoi huji chandel da kuki leiram de kampoki si 96 70 80 lakh ngatne yamba hanadi sida chi se mako refugee kranti bi chi ne se Base Humbari Toga, Shusai Matamda, Grand Loi Pyramese, Mashe Ayamase, Kampopi the Lake, Mashe Predis, Moko in Puraga, Kunkatale, Yumla Kunkatale Ramihai. Adonia, Shimiam se, cookie, manipur the label cookie, Singing Pushila Paneva. A shondy should chinchile, Mokunji welcome Topni, Mokoji loan Amakatani, culture show Amakatani Mokoshi. Adona Mokoshi. Noma is the clay, say, Hojiti, Equa yellow me, say, Equa with the Mokin Hinkel labor. Aduna, Ojan Shahadi, next election the D Equi election the D Kukina, MLA, Tra Marishurini, Equina, Nipan Hunter, Niaje, Mashichumanieva. Madam, the analysis at the population Henkalapun Maduna. The limitation adugi base the tawud of never basis da aduna ekoi machi apprehension lay ekoi na aduna sigi matter da ekoi the limitation sheng higno aduga census taw higno NRC hana taw haibse hana mi se khanthok se habne ba ma se aseng ba seng da ba haise ekoi yellow mini ma se original manipuri ni ma se atokti lakne haibse ma se India government ma se order amagi matung ina Masi Manipur Community Direction Piraga Hana NRC Tofi Hamnam. Hoji senses Avuganda Hoji cookie Nagasi Changna Biadre Mitiga cookies Changna Biadre Kramina senses the wood of no cookies in a pie and we can check the wood of Nova. Kanas Chang Biadre, Mayang Chang Biaroy, Muslim Chang Biaroy, Changma Shu Chandra Roeva, Aduna Masi quite down apprehension labor. Aduna. Ekoi Manipur labor, Ekoi Kuntamina river, Ashingba, missing Shikanan, Ekoi Hana Kantogo pay. Aduna La Labshu, Shoiro, Ekoi di Kokuno Bay. India government is Hanabse. She Kuki, Emily Henkatse, Makoi di Haraulini. Ekoi Moitega Nagasing, Loinma Hatos no Hebse. India government policy, China labor, have Equichin never. Madame the Chiation Utpanishi. CSD area. Machine Nagaland based of Momahu Cookie Union evening. Mokuda Rifles here, 303 Chanichahumpu, Nagaluna Hatoki, Indiagi on behalf they couldn't fight out in GA any shopping they say. Prime Sir Domoki evening. I am Yagi Cookina Prime Sir Home Minister the evening. A quake
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯥꯒꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯑꯒ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ MLA ꯍꯤꯡꯀꯠꯂꯛꯄꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯜꯍꯣꯃꯤꯁꯦ ꯃꯨꯊꯠꯂꯒ ꯃꯈꯣꯏ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯩꯍꯜꯂꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯄ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯈꯟꯅꯗꯕ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯃꯩꯇꯩꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯅꯥꯒꯥꯗ ꯂꯥꯟ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯆꯍꯤ 30 ꯅꯤꯐꯨꯁꯦ ꯑꯩ ꯎꯔꯕꯅꯤ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯗꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯉꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯊꯣꯛꯔꯛꯏ ꯅꯣꯡꯃꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯣ ꯑꯟꯇꯃ ꯃꯩꯇꯩꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯟ ꯇꯥꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯅꯥꯒꯥꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯕꯁꯦ ꯆꯍꯤ 3ꯁꯦ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯤꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉꯣ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯃꯁꯦꯟꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯃꯁꯦꯟꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯍꯥꯠꯊꯣꯛꯁꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯩꯇꯩꯒ ꯅꯥꯒꯥ ꯄꯨꯂꯞ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦ ꯃꯋꯥ ꯂꯧꯔꯨꯅꯨ ꯁꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯆꯤꯡ ꯊꯤꯕꯀꯣ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ just fair delimitation za ai amta thachage sigi matangda kari haini akoi panelist marakta sudum afaba kuki fataba kuki haibagi chida yamna adum kai haini viewers sing marakta even akoi gi linthoi ngan bigi parents sina ai samakta hairi abo janarendra afaba kuki fataba kuki ne he hairi se kari no kuki adu dane ba za aina lakchaning bo wa famse ngasai gi Hindi ju khangdaba manipuri ju khangdaba lungi setpasi chomda khoi gi border fencing tawdaba sam rifle sing na makhoi je support tawdana jangi eba jangai ba pusala ibe singji hanagi afaba kuki jina support tawraka pusalak bo oidoi na makhoi na pusilak ngak adui taragadi afaba kuki fataba kuki haidana hairi se ozamasidi adune ba chawe ba afaba kuki fataba kuki haisi Hana leiramba cookie singduna makhoigi changjafam pidana karaidagi sanga kaduino haibagi wahangam khak hangi boza aduna local people ki wisdom yogana migrants in leya poteba aduna sai ki domination theory neba minorities in a majority winnable lakna neba adu majority le ramizin yaro and racist over adu crisis ne uje ko thine je aduna in the present situation da land domination toba political power domination to be in a measure neba ani makshin hujik thoisa land domination to win in hujik problem like na land domination ne again zig census the hapsal laga delimitation the roga political power si dominate tong no lang ne neba that is the two factors measure fa to si am le ko economic factors the agoi national highway ki paring mayam se moina dominate oi tor chu tra military economic powers passion never told in neba adugumba masa le mainly land domination and the political power domination and is never measure like asigi problem si mainly census is one of the factors never political power gidamutadi land land giduna land ek nung mayamam leisure so aduna census data delimitation ji togudabunina census se asumba census ama oinabagi damakta in present situation is that andu leta da situation da census to base matang sadi haibatu ne bojik people na tori se smaina ai hanga sagi yam nongai je ai oza ai next round lak sagi ko next round je kitang ten tak na oza JEETENDRA da ina lak chaningi se oza JEETENDRA khoi gi 1994 da khoi gi pabung RK Dorendrona palingai matam da su adum mitop mian cha leibagi wari se akhoi thiga chabada dum phangjai ko aduga amuk khoi gi hana gi former chief minister oza birena akhoi gi 2008 ta sugi matang da wari sana ba matam da mahangna cabinet oiringai matam da sugi anoba round rule haigadra kari haiduino adugi kano taropada chi adugi point to point irakpa matam sida adugi matam da dum cookie lane gi keno si demand si yawe habagi ama ozabire na haiba da sudum taje how far si kadai bo yo na chumi na traga lali habasi khangde ozabire na haiba statement ama khakta di ai tajabane sigi pot si janarendra ngarang na han gi wari natte nga hauji akoi thoklai ba conflict si di
mamang dagi ekhoina cheksal hodaba khajik phamba chanba dagi hippa challe haidune boza la ahambada land domination tauba land domination je tawraba matungda amuk political power si dominate tawna honarak paneba political power dominate tawge mi adune ba tawra ise sigi matang sida khoi oza jitendra hoina hojik jangsan biribase si kari haini khoi gi NRC na silama oiraga chungoi ama oirakanda hairiba khoi gi census se tawdana bane ba oza thingi base masi tasengna masi lenga ki di adum makhoi gi tawbam thokpani haidana adum namdana giri tawsan gi gadra haibagi pakhat pasu dumak lei even akhoi mukna bada akhoi gi state force ki kano su makhoi gi saruk su yawi bane ado makhoi su tolop tu di government ta gi charim ni na makhoi su dum kai haini ahen ba power dum season ba se khoi ui masida kari haini oza jitendra NRC na silama oiraga tawriba oza jitendra hoina changi base lengak sina kari gumba na chungdraba adigi ozana nga saipan diba keno do census 1943 ki section 3 da 1948 yeah 48 ki section 3 ki da defer tauba ikon kona part oina lehobdo khoi tawjagi habdo yai habim simsu yauri banina oza sigi matang ji hojik phawda khogi home minister aduga khogi oza khemchan khogi maikai dagi kari response kari kamai leiri ai mamang da habet sum so ko mahai male clear u hobdo bra kano gi mayam tabiri bo on su urme khoi hojikchi lenga ki maikai dagi khara tawbdi male maram di kegno da khoi su khogi mathak thongba leibiri bai khoi oza sing hadare ko khoi oza sing khoi advisor sing da man kari ngang mo mathok tabage mana masigi yana no honam bada masigi census ye thongna no honam madamda kari mathau tabage what are the document what are the requirement mayam singse akoi hojik supply tawri haidare kana akoi gi akoi na pamududi mai pak budune ba akoi na pai pudi mai pak means census to ki de budune ba census to crypta gadi hase mang ki ba mayam mang ka de ba mayam singdo madu gi da makta madu census to dana na bugda makta man hek dar ka le poto akoi supply tawri haidare ka aduna sigi phum sida mana asai habiduni asai mamangda asai wahi mayawgi mayam tawsi oiduri brane haidana miyan so hangna bo podle adu miyang gi moment hasidi miyang gi moment oigi de baka kadai fo yogi lo yogi moment miyang gi moment lo ngam gi prithvi gi power wa khoi gi idli khoi pangal le ra bo musulini miyam nani kono tawri je adi Hitler ha miyam na de adi anu miro modern go post the hoi tongan the media da America gi puthol po mo ge regime change ki idea ni bu hari so amo bu hari so amo hari so miyang gi moment si thing mo mo ba aduga ai khoi nga si sangi bo post di kana gumba international gi na te foreign gi amata yaw da ba kano ne ba khoi di pure ai khoi na mang du utli ba tari ba hojik si kari gumba census to ki ba tar ga di government of India gi hana mamang da IT4 amendment na adu tawrga leba delimitation tawdrak tabi yadabna delimitation soidina tawrani delimitation tawrpu matamda akoi gi census tawgidragadi ma delimitation tawrudune ba akoi gi atai potawr ku manipur tawrudune ba amana mi gi delimitation tawna ba masak ma kuin pigum saibane delimitation tawgi matamda sai tholak da ma hojikchu hana 13 le madigi sunudi wa le madi 10 yaukhleni jen 2001 ai khoi haning de tawni Tara hum doine usi kizat kude 2027 ki de kari gum sat kade at least sam darba sit tara hum do sat ki gudone ba sat ki darba tara hum do se kadai de sat ki duna naga da sat ki gudum de ku ki sat ki gudone ba hauji uji lai ba political oba sida mai de ga naga ka pulaga 15 ne le je le hori ba tara ne lai ba 50 duna unity ore ka na tara duna kai dong ngam dori ge ba yes usa sumi ko tara khaglo bijne dominant to khrei ta da jida mo mana uji plus oxla gadi tara ta dem plus na ta manga plus oxlo aduna gen orgada ba sida mung naga gi kaung singje khoi di mung NPM ne hajil kini amana BJP ne mo hajil kini amana Congress ne mo hajil kini hadana
idea du buko aduna barang barang loga mogi political sung pai gi neba aduna makoi no sigam no homeland khoi asai mayam na hajubuto lane gi oiba achobu isum de moni season si ancestral lane na mo season se kuki ancestral lane je si wahai ji yam lu bo wahai ni ilai lai bo wahai nate mana mito mana illegal immigrant hadin ko illegal immigrants mito mana citizen namagi natraga aise silam sigi indigenous people amani na haiba targadi ma si land duga magi mari lene mo mathau tai hai se united nations can people port amane ba ko aduna ai sigi lam se ai gi ipa ipu singi lam ni haiba ya na bo gidam ta ancestral le lai bo seasonary ni ba si we need to know akoi khang mo mathau tai Mini tawli yam wang na project taw khabne ba pumna muksing se ikoi na thugai na ba ikoi ni ngamjab le ni karu hona jab ne ba ikoi gi pick khaba ikoi ni ngamjab khachik tung le jab no le sina ajuk chaw ro po se ikoi taw no hone ni then adu gi matak da mana political power party se ikoi manipur khakta ra har ga di natte ba india gi oi bo si prime minister office ta how many officer kam le si wai si de no ai de ko man nuksine ji har ga adu nga nge na adu bo ikoi no si khai di bo po si di adu Hanagi Pukano, potent illegal immigrant Lapo Kamusim to neighbor. Marona Quina NRC, Heidi, it chaps is the man of Mintosi, 1980s, the Inekiba Point, Tarata, Kimunda, Emsuko government put Inigiba, then 1994, the Inigiba, the Point Nipanama, Madu include 1951, the cut off base, yeah, Wega, Maduki, Mamang the later, Makangu sing to the Manipuri, ni and Yana Seveni, Maduki, Matunda Lak, Bakangu sing to the illegal immigrants have the neighbor. Hujik lady Bakangus, Tori Bakangus, illegal immigrant Mayam, the Toro Bakangu neighbor. Osanasu, Cookie, Mayam, Punama, Modi Mata, Kansana, Mayam lady neighbor. Moja Hangu Kang neighbor. Ha, Namang, that's some so called Equina, I think 70 in a virus, I think 50 nursing with them, the line, neighborhood. Hana, later Bakangu to Modi, Adum Wakalun, Mana, Brian Kali, Adubu, Hinganaba, survived on Nabugi, Chelakiba, Moru in 1960. Brahma the sound of Pangto Kiba Kodami operation Edna Brahma Queen Lady Cookie autonomous state Matalova Aduna Brahmagi military Jundana minority in a labor Aduga unrecognized ethnic tribe in a labor I could you 135 million include of the Nakuina unrecognized with Nakuina I could the autonomous Talino and Madu Togi we strike with the Sila Kibuma singing among the neighbor as I was an say Putorido a Kogi Pokai Hakibna Pasha Togi KC Pan Matamda Union Home Minister Joint Secretary with the man of Tony Azugi Kano the neighbor Adu the lake Sila Kiba Yum 1,500 Miami Madugi Masamo Sumayam Sindo Kadachet Kirbe even Torum Dagi quite the latest when the Togi strike the 2019 Dani 2019 COVID Matamni COVID Matum to the more than 5,000 in a locker one Madu I could conquer whenever Madugi Hideable Kamumayam Sindudi Madu Kamado shop Quina Kalai the Tango the Gavajo I could your Hani Mamang or Minister the Hari neighbor Mimayam Sange Masikamaitam again Matamduda Cookie in Pigi I could give President or you say I could Kamang Song Rikaway Kamang Song with Madu Kamai the Tamjigana who you never Sandra Moyasalas or Hajiri neighbor then Amana Yamna Punung Yamnung Snai or Womana Huzi Quina Sakraka Sandelgi district Manungalari by Quagi Kandoko who you must take Kuluke Quata yet awang Tamuda labor a quiggy border player number 85 86 87 89 pose Sigamon Maring Natava never border Mayadanico Maring Natavase Masida Asana Pulki post any labor high riba 85 86 87 88 89 Sigi post border player map Manga Sigamunga Asana Pul camp came a chopani whom the labor high riba came Anisi na Kamaito gave them the Asong Tangadoleva Asongi Tongzang Habikomai Poi Bramagi Madu the military strike room them the Bayam Selekiba Narang and Guarinico Sansel Kibo Mayam Sing say village of Jawi KDF PDF show ever Selekibo Mayam Sing Sinjel them the Maring Gamuno Kidino Mafum to the Cranberry driver Labor Mokuri
khun le mu sing do noi chen thore ba manin kamu sing je adu ga hai ri ba kamu sing du da asara policing du na yum sa bi le le ba yum sa bi gi paisa em ka kadai du na da koi nong puto ki ba bbg bibi ram ji ye ko ma puto ki ne ba koi gi oro india gi border da le ri ba koi remote border da le ri ba kamu ma sing gi yum da free sa na ba na ma puto ki ne madu gi kan do mayam sa gi ne sugum se khang lu bo su khang mayam le gre ba sugum mayam si lo thu hai ba ne ba ko na chi asugum lo thu na ba imang do u ra ba khang na document oi u ra ba min mang do u ra ba kamu si gi asida ai khoi na movement tau ji ai khoi ga su mayam sang khre asugum mayam sang ko ni na politically economically adu ga even military mo ni strong o chal kram ne ba sida ai ko na hog dra ga di hayeng tung gi ai khoi gi isa isu sing do adu gi dong de kayam wa na hingo ga di ge ba do khang khang bi yu sin ne aduna lurabu tanjasta ngasi yengbiri ba north east ki dialogue si yengbiri ba ai khoi gi snow kanglei sidam lamdam sida lai ba pumna mangna manipuri pumna mangna ai khoi gi amata ngai ba isa isu sing gi tung gi dam ta khoi na pirang go di tangdu lai ta da ba tangdu lai ta ba khoi nungai ba I kan sakano du punsi rol du ne ba modu pi ne na ba dam ta ngasi ai khoi hingli ba ai khoi na tung gi isa isu sing gi dam yai fon na ba dam ta mito miya sa sing se lok thok khina na ba lok thok se hat ke tu ge habne te mana mo ke gi india gi tok jaba bona fat citizen kana no na to no haiba madu da pathap to do ore ka nrc to bi haibni aduga nrc gi da to boda madu da oi hok de bu kamu du di ma gi foreigner act mayamam le ri ko illegal and foreigner act 2020 last ko gi to ama phong gi bane 2020 aduna dil tok ju no ba ai khoi gi haibu bu hojik si senses on mo sungai ade sikadani ai khoi people sing ngam da ba khoi karim da leite ai khoi nga si pang na thajab ba aduga lai lakani haibi thajab na te khoi ai khoi gi mang da ta aduna ri po se mosi kal je haibi ni yes am chumba mafam niza thagachari ai oza narrator da lak jage oza narendra nakalam rom da khoina yengba yari si cookie je matam amada amakha tang lerambadagi tara yokhal ine ba mogi political power gi seat se si amarom dang sai su haijagre hana leramba makhoina makhogi wisdom yaudana makhoi lehenba yade haba sim leire adubu amadagi tara yorak paise tara yorak panate boja yam masi it's a long process ne ba adubu nakalamrom da khoina mug yengba yari si akhogi hojik sida lairi si national party ani bjp ga congress na palingai matam da adagi bjp na hoje amu pale ado bjp congress na palingai matam da akhogi suspension of operation sigi ama taurame sigi chu achauba ashoiba ma dum leire adudagi amukse hojikse bjp na palakpa matam sidagi ti ngasai makhoina suda tauramba ground rule ga do loin thugai raga hojikse marudi moina hulamasu isingje moina bjp na dum chairaga leirabanina masong phanbasidi dum hengalei boja aduduna nakalamromda masi lam akhogi foreigner mayam change illegal immigrant mayam change habase khangna ngasagi mayam sidi mai magi power sidi loi hunger oibanina nakalamromda election habase number game da lakpanina oja BJP du kana bahona rakpada ngasai illegal immigrant mayam du udreba duga makhogi power do paina ba adagi CM tana ba maktada ma ai migi khaidong nei se oja each and every person knows loin khang lera bane ba hairi ba mayam se oja sigi national party ani siga tawbada oja loi mak mari leinari ne ba magi election sigi chawkri je phangna ba power si phangna bagi damakta akhoina support chung tawbam thoktaba illegal immigrant ni haidana leiraba narondagi changjalapa mi je akhoina su number game dugi damakta yeng kanda akhoina support tawraga ngasagi sugi namada khulai pai basing jina namdana vote se tawraga kahalaga BJP na ruling the paraga hojik je chatli boja si punamak se kanagi khudol no har kanda su tawramba congress ki chu achobam leire still makhoina aran badu tawrame har gadi lengak ama pai bai si continuous process ni bi congress na soram badu BJP na semdok pa kari kai ge ba ado still si thoi ba mayam si di kai no kanda
makhoi chokri pa me ba power pa me ba still hojik su miyam na ngasai gi NRC si hek update ta huda tar ga di census toksan gi tar ga di mangak da ba mayam si miyam na di wari ba ado makhoi di hojik chief minister gi pham home minister gi pham cabinet pro expand ta wangam da na lady hojik makhoi makok ta oza khoi myan na khanara pham bai wani sangam ni haba bu thajadi oza kari kamai thambiringi aduga illegal immigrant am chang pho matam da oza akhoi gi officer kari kara mayam si ST da lei rabani na kuki num ki makhoi na ayam loi oidro bureaucrat officer singja adigi adhar nang da ta pi ba khot pai je irai lai na pi ba ya bra ba electoral roll am da mi ma maming chan bai je irai lai na chan ba ya bra ba si khuding mak si kana tai na ni lenga case oi ba ngak ta ne bo ja je oza kari kamai thambini ai de sai ge phe su gi matang political gi affairs gi matang de expert nati adade am kanna comment pizabadi ai ga ite adubu not only cookie dana akoi gi maitai gi MLA even the maitai MLA mayam su my board kana bagi mayam am question na khunda lai ta bagi jiri one of the factors mayam khangna like that was share the kari da mayam mama aina hangatra zu mayam la khangna pora mane my political power ge ngaki adugumba pot mayam mama leibasidi koina tawri ni ai ngasa haijabodo migrant ama sangpa haibasi mai leiduriba mafam dugi local dugi wisdom yaudana ngam ponteba aduna one way or other vested interest mayam individual go bi community go bi the mind to na sum question gi beneba sai domination theory do smaim tak pane aduna ina samna ai som de yang kana organizing de aina demographer when advice akanoma mayam the suggestion am presenting badi adak 2027 da election to base sai ki census ka to raga sigi matan ka dang hai ki census ka election ga je simultaneously to ya de election adu simultaneously ta re na okay simultaneously ta ram ne na ai koi na India gi state manga amadi simultaneously ta na December dang ka gram ne ba do koi manipur gi khau ri se sigi logic behind gano le ba am so important le le se gen hoi bo akoi na census se to the bataragadi koi elections in normally to grane ba ara census se to ragadi election to ya roi do ne ba election to ba ya dam na ngkat pa ma adu ngkat pa ma de ding sai atu ba de to gre dana adu bu hujik su matam lai ding ngkat ke December to ba ma natragadi ma ye tha do ne ba adu ye tha ba de di mai gano gi matam February ta trom da de ne tha the constitutional crisis sam lak de na ya dam ne pair tham do ne ba just like Jammu and Kashmir my pair tham do ne ba aduna census se ye tho karaga di election time ni to bi ye adu census se ye tho ta taraga di possibly ngangkat pa ma natra pair tham ma lak do ne ba su akoi nei na bam sange ba yam na khanna bam sange ba political circle da another one is kaiguma census se to ba aduga delimitation je 2027 to taraga di 2027 da even Maitai na Boro indigenous people am same oibato he will be the last minister we don't have indigenous people ki mind it very dangerous ni aduna nek 2027 da census toraga 2027 gi data of the base toraga delimitation toraga lakpa taraga di 2027 da karakpa indigenous people am same oibaduna last oigani this is my message I is my hankasagi okay thank you very much sham nungai je khoigi oza Narendra na thambari ba wafam se masi tarai na lawfam sung thok te hadi hojik chathari ba census si da sina data sigi data sida base tawrakanda khoigi delimitation se taw but taragadi aduga election sida handak mai pak paduda any indigenous people akhoi si furup si maraktagi chief minister oibado aroiba indigenous people gi chief minister oigani habani it's a big threat ne yam sathina kiningai or a threat ni masida ekhoina chapchana lengak paibiriba singsina oza Narendra na ngasa aidagi haidi thambiribu wafam singchida ekhoina thabak oina kari matam chana la hoba ya ga habasi
koi lengak pai biri besing su khalhaninge duga miyamna su khalhaninge ai loishalakpada ai oza da lakjage oza nakalamrom da NPF khugi nagagi su tarase hojik se koi indigenous people si kan se habne oza na su hoji habiri dune handak lakadori election si census ka election ga si simultaneously tawbadi yade haire tawge hargana ngangkhatpa ma natragana president rule lakpa ma haire adui betar gadi hojik se koi indigenous people se koi kannaba khongjang ne ba koina changchal iba se masida amuk masai party line se party line ji lakpada amu akhoi gi outer gi MP oza Alfred congress ni adigi NPP adu da mayam tawdana oza BJP gisu yauri sumain tawdana kari haini hojik lairi bese khoi indigenous people ji phaniam na kaninge haidana khalaga su party gi line si makoi ji kalaga chatpa yadabana maram oidana oza hoina phaniam na influence tawraga su oza hoina phaniam na pressure biraga su naga gi lairi ba khoi gi MLA sing si su hojik asramna threat oiraba kiningai oiraba matam sida party gi ideology do dum aduda dum chatori bra haibagi wahang amakaksu khoi indigenous oriba khoi puru naga ichilna gi mai kai dagi jo achaw responsibility machang ne darkar oriba sig matang da di ozagi matang da kari kamai thamining oza ai haige ai BJP si note congress si note NPF te su yaudi ambau yaudi adubu ai as a layman amawin ai comment pining badi madu latring aida aina nagam di mete sing da aina asmaina ebil tawning kampokpi haiba area sida manipur union territory council da election tawting aida manipur ge election hana tawba 1948 election da wona ekoi nagam na karam MLA se major kuting bo kuting karam he ba ado hoji ekoi naga kaninga ya dikar lebro mashe kun amkak leiramani adu matamda kampokpi sida adu mi sik dai lakpuno sini mana matang posit lakpune ba si Burma ki mi ngak tani Mizoram gi mi ngak tani ayamba adu ko chora champur se kana leiram ge chora champur da maitei ga ekoi gi naga leiramane rongmei mashe pridis na kuki sing do mokhi minai oine puraga tax khai de pi du ya bi koi na kam khai si tamen awang lo tan thok ki ne ba maitei shu adu khra le ro hi di loin ta to idna mashe india ki policy ne ba maduna koi naga ga maitei sin koi gyan ta mi na si ai ba politics se secondary ne khan bi ro lebak convention number 1 ne ba aduna magi BJP magi NPF magi congress thana mo ba ekoi lebak se public se han kan che ba adu lebak kandradi MLA ngi sai amaka no huji tra ka khale ko next election tawti kukina tra hum thai karni nagana nipan kar de adu lebak kan mero aduna mai magi party de tongan tham che ba ekoi lebak se han kan si aduna lebak se mokoina mokogi lebak ne ne claim ta khole kuki le ne ta khole shu thame shu gi through the mi pun tawre aduga action law do base badun direct khangbadi India government na kuki de mi chang e aduna khang e ba nan che khoi gi leilon wifi da kuki underground ani phare pure rims de thame FIR loss do di yes adu khoi tameng gi ukhud snapti da UNC meeting chake de commando na hing da pharaga look up thamine aduga pitiang da volunteer force amma nongmain kap kan da koprana pale ni sidipura adu di FIR pale ni ai government ne pil do ne mi chang khaina in do si uhan nganu hai ni makoi si government de chei na ti koi se koi yelhomi maitei ga naga gi MLA yangkhai se ekoi se NRC hana tawbiu hai the priority p se ba census na secondary in tham se ba other lebak kan se have ni mi kan se have ne ba mi kan darga makoi na kukin line dominate orga ekoi kari atikar kari legni ekoi gi adu di ekoi kharle di dilhina chief minister se kuki de taw harak ne ba adu MLA mi amna shu as dilhina appointment taw makoi na indicate law leader ekoi yare ha se haibi gnu ekoi ne khangani hayo ba
adu sender na cookie nemcha da CM oisno demo ko yadro masi ya phum thok te wani adun masi ekoi legislature sing khangani hayo masi aidi masi hiding em khoi da ekoi mi sing che kari tawro jan khangde kari laiwa son no khangde ba aduna ekoi asigumba ekoi delhi ne appoint to leader ekoi ya have se ai haning de ba masi di ko masi di ekoi as masi di wakhan yam sho ekoi adudi mokoi Delhi digi miyam puraga CM ohansi yada. Nada ke demcha da foreigner do da ekoi CM oise yada ni MLA ekoi yang kaise. Atar de ekoi se lebakan menatre ba. Adu krale di koi Tiger Road German Road hai se legalize oirani. Ram di RD se demcha de mana pi no on the piri sine hakaja ba khutha adu gine ba aduna soft corner se mkhoi di handle le che aduga panchayati ras khoi di important no ba tampaki ko election ta utaba public myam convene ta ba department district council election ta myam convene ta ba department ni mo the scenery ba shin ang gu se khoi na mane sa aduna sikum se khoi aware to si khoi se aduna ma se khoi government pipe sing de khoi cheim na te khoi wakhan am shoe ba as ma si di ko kamain tau jano hai ekoi lebak mang ki dra ha ki bi tamak ta ekoi na NRC hana tau biro lebak kan chi adu ekoi gi census ko na tau biro television secondary ni ya han mi khan thuk pa se na top priority nen lobby si ha se yel homi myam da ai request tau ning e government issue request tau ning thank you okay thank you very much ham ngai je ngasi gi pukachari ba topic se adu kimatik it's very interesting khogi masida thawai yam hen happy ri se khogi oza narendra na kwa khoi lairi ba issue sida oza jitendra su nungai birangani oza su matik oza na thambi ba wafam mayam sina maru oira maram oira kanda hana khangi pai paraga su oza nanga si takpiri ba tambiri ba akoida mitna na kong oina thambiri ba sine hena hojik lairi ba issue sida thawai changam badagi khara hena amuka hena changjan ba haibdo oza ngasi gi topic sidadi aduki matik koi gi oza narendra na aduki matik mitna na kongoi ba warol mayam ama thambi basi koi not only koi gi legislature MLA khaktana tana each and every community gi koi gi indigenous ki community khuding makna masi right time ni akhoi need time ni habese khanmin rakanda masi khoi gi NRC update tawdana khoi census tawba chumde yaroi haidana su khoi gi JFD gi mai kai dagi changchali ba khongjang sida miyam na khoi support tawmin rakanda khoi nga sagi assam gi ozana thambi ba section 4A pan gi ba dumaina khoi gi su section 4B palakanda masi update tawba yai haiba wafam adagi amu ozana nga sai thambi ba census 1948 ki matung in section 3 gi matung in masi kona tawba yai defer tawba yai ka haiba thambiri ba singse akhoi gi legislature singsi gi marakta dum constitution su munna kaya khangda badugi oza ikhang khangdana dum chen khara pairaga di masal power khara leraga di akhoi gi election se dum kara aga dum law making body de dum yawgi ba adumakna oza narendra na ngasi thambirei bo wafam mayam si hana khangam da baleraga su khangbira kanda akhoi si loishalak padadi karai da tai haidana la da ta doribani aduna indigenous people akhoi se kannabagi amakta ngairaba akhoi gi pambai di hairiba NRC se update ta hogdaba sumyamak yade habasima akhoi mipung khudima indigenous khudingma ki individual akhoi khudingma ki thamoi da thamaganda junction liba khongjang se akhoi punamak saruk yaminasi eduga oza narendra na thambiriba wafam karigumba handak pangthoiba akhoi census sida base tawrakanda delimitation si tawba targadi handak pangthokadoriba 2027 gi election sida indigenous amana chief minister oibase sina aroiba chief minister oigani haibase masi miyamna akhoi indigenous oidiba akhoi miyamna masi akhoi masi yam lightly khanbam thokte yamna luna khanbam thoi
हाइरिबा ओजाना थंबिरिबा दुगा खोगी ओजा तोंगन तोंगन बा खोगी ओजा पैनलिस्ट अनि नसु थंबिरिबा वाफम सिंगसे पुसंजरा कांदा अखोई अपन बना पांगनी हाबदुनी यूनिटी स्ट्रेंथ हाबदुनी अदुना अरानबा सी हाना ममांगी सरकार अदुगी हौजिक लाइबा सरकार दसु मसा मसागी वोट बैंक येंगबगी मसागी पावर हंगर ओइबगीदमक्ता कानब खरा लौनबगीदमक्ता मणिपुर इमा लेबाक्सी योंथोकपगा चप माने हाबा वाफमदुनी अदुबु हौजिकमक्ति योनगे हारगसु अखोई पुरा मीनदी पुंगलै लैद्रिबा फिबमसिदा अखोई अमुक्तंगदी वाखल खंदमिनरकांदा जंगसलिबा खोंजंगसे अखोई पुन्ना अखोई सपोर्ट तौमिनरगा अखोई येलहौमी इंडिजिनस पीपल से कन्वीनसी हाबा वाफम से थमजबग लोइनना ngasi योनदी मियंग ताबिरिबा ख्वाई पुनमकि मफमदगी काइननबा याथंग निजरी टिल देन टेक केयर स्टे सेफ एंड गुड नाइट